أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المسائل 10. لعن المعين في القنوت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biya raba suye hijriya bakele ani keminani ani binani ani duru saharu jumada al-akhir minye hijra sankalo worona bisunye wolon fulanay miladi nasara ka jate ba fulani mugani saba sankalo tani fulanna bisunyo mugannaye ambe dawda bugu masjid raja wambo kono darasu be Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ka kitabu kono kitabu tawhid babu qawlillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluquna shay'a wa hum yukhlaqun. ambe bonday masayla wudela biya damina na minna aye masaila tanna defo me dersu temene masaila tanu konontona anjora ola umadafa masaila konontona nyode fo ko masaila konontona dersu temene anjora odela ko me masaila tanna de kalana me dersu temene anjora masaila konontona de la dafa anjora yoro juma ibnu simi rahimahullah ako kadduwa ke kafiri be ka halaki ako o yoro de kanka koloshi kadduwa ke ka pour alaka kafiri be halaki ako yoro kanka koloshi ko ale takana sagile taraddru bale bolo o yoro la ako niye ninfo do be se ka fo ko ciide nye duwawu ke makkan kawka ko alaka yusufu ka sangele ma wolon fula nyuguna biluka ako ni mogo minyen ninfo ko nin be se ka ke derela ko ibe se ka kafiri be langala ka kafiri be iba se ka be danga ko alaka be halaki ako ibe se ko jabi ka fo ciide nye makka kafiru danga ko ala ku korode anu uka halaki ko kelawunte o kofi atara qababu fanaka asiru la ni qababu tumami kafiru ya mina akwa allahumma ahsihim adada wala tubqi minhum ahada ako dobe se ko fanake derelaye ko qababu ko ala iku ka ubeka jatumina ikana foito mo sito ula ko qababu ye mogo munun danga sani sanka yelema be sara me akon nin fana be se ka jabi ka fo qababu ta iba soro sababu kerekerelen do be ani fulanna ako qababu ye mogo hakkewu do de danga kafir bete ako fana be se ka jabi ibe se ko jabi no we ako fana do be se ka dalila ke fana وفيه أيضا إن صح الحديث أما نيند كلادو أكو أبسك دو أو دليلا ولا فنا ني حديثا سهرا دعاؤه على أتبة ابن أبي لهب تيدن كدنغا أتبة ابن أبي لهب اللهم صلت عليه كلبا من كلابك ko ala ko ciden ko tubata ibn abi lahabima ko ala ikika ulu do bilala
فيه الدليل على الدعاء بالهلاك ko duwawu ben ni na dalila gwini na ka duwawu ke mogo ka ko ala ka halaki lakin haja ala shakhsi muayyani la ala jamil kuffar akum min fana fulen ni nye nin duwawu fana kera mogo kele kerenden de ka kafiri gorobalute ni fana kera mogo kere kerende ka kafiru gorobalite mo utubata ka ewa hadisa min fulen ni nye sosoli ba la donu ka bawnu nyogonche dow yake hasanu ye dow yake daifu ye irway chaman nananda dow ko lahabi ibn abi lahabi dow ye atogo ke mi cidenye min danga lahabi ibn abi lahabi dow ko utaybata ibn abi lahabi dow ko utubata ibn abi lahabi من حديث أخرجه لحارس ابن أبي أسامة في مسنده الحارس ابن أبي أسامة حديثين مبو في مسنده كما في بقية الباحث حديثين بقية الباحث حديثين مبو فنكونو وأبو النعيم في معرفة الصحابة أبو النعيم afana hadisai mbo aka kitabu kono fi ma'rifatu sahabati wal hakim fil mustadrak hakim fana hadisai mbo fil mustadrak wa qala sahih li isnad hakim ko hadisai sanadu ko asahalendo wala mu yaqrajahu min bukhari muslim abo wa wafaqahu jahabi fana ay abewa minye حاكم أيوب بن يغنيا حديثين سهللا والبيهقي في دلائل النبوة بيهقي فني حديثين أياك حسن في دلائل النبوة وحسن ابن حجر في الفتح ابن حجر يا حديثين أياك حسن في فتح الباري كنو والعيني في أمدة القاري العيني umudatul khari o fanay bukhari sarahu dode ayini fanay hadisain ke hasanu ye fi umudatul khari jiju tan worona biduru anikele wa sawkani fi nil awtar jiju duruna bisegi nunun taw bolon nunu benne ka bahasu de la ne minu bahasu ka faraka wa sawkani fi nil awtar saukani fane hadisai mbonil autari kono jiju duruna bisegi yoro wasana ani fi subul salam sana ini fane hadisai ayake hasanu ye fi subul salam ale fane hadisai ke hasanu ye oyorola kata muga ani kononto kata ya jiju fulana bi kononto ani duru wala ni qisai abu lahab dendo de tumbe wakati be abe ciden nani dondola atara tumami ko tabbati ada abi lahab wa tabba waya jignade ko abu lahab ko dewma ko muhammadu balen nani ademmin fulen ninye atara do cidenka atara do cidenka ka ciden nani ka qur'anan nani mimbe qur'ana jigi kan nani ka daji tu cidena ka kodi ciden ko allahumma sallit alayhi kalban min kilabika akonti ala iki ka wulu do bilanina atara fafe ako fa man tara muhammadu nyanani min kadiye nyafo kadaji tola kana ako kurami danga de ako ayin danga ako ayemufo ako ma allahumma sallit alayhi kalban min kilabika awa konde mbe sirayni muhammadu kadanga koro o kono nana doro tama do kera abu lahabi bolo ubeta sami ani nin denke utara nyogon fe tama yorola kungo kono na yoro dolo sira yoro dolo ko fo anka shia ujigna ye doro o ya soro mogo dobe yiri tuyun kono ye wulu sigilembe wonana ko arabu ko akwa wonana jigiyande ko ako ya ngora kacade abula bi hakili jigina ciden ka dangala
ako jamama ani groupe min be ñogon fi ako ne ka de Mamadou ka danga doba anno fe be sira koro de an fule ka jig yoro min fana ko wara kacca ko kana sira koro u ye minan kolite ko ci de ay ka denke ale ka si an jamance la an ka da ka kora la ka lamini warata soro ola su kora doro su donna doni doro wara do ngunana do fara labu labi ka jatige ka uye minan be dada nyogon ka ku koli a demmi danga ba no fe ale ewa dara minan cela nunu fana dara kerefe ka kori su wakati dola doro wara nana ayu be sumbute ala de yaci a cira min na mo sura panna a tara camancela a ya kankari iri waye do ko a ya ta ka bo cela a kulona siya kele de doro wara ya fa no semino ko cide nye duwawu ke ko wulude ako me ala ye fem ciyama min ka juguni wuluye abo fo ka kuma warela ako wara cide nya dangani wulude me ala ye fem bilama ka fem ciyama min ka juguni wuluye donc nin qisa anya fo chokomi ni hadisa domba chama yake hasanu ye donc cide nya dangate parce que bunu semna nyinin karak kuma warela yala kafiri minna tora jugo yara mugoka kunutu lambe se ka dangala ka halakewa ako oho aya ka della ke ninye ko cide nye utuba cide nya danga fatawa islamiyya wuya nyinin ka ofanala ajiju nanina ko yala kafiri jugo ambe se ka danga kere ka danga ka halakewa ako faranfansha bala ko kafiri minna ka tora bonya silamiyaka aka tora bonya na silamiyaka ayi silamu toro ka silamiya toro kudu ako abe daga anko kafiri suku danga ko la ka halaki ako min ne kafiri do ma ka tora ma bonya ka se o degere ma ako ambe dawude ko ya ala ka kanda dawude be ke oye ala ka kanda ako ka faraka fana ko mogo murtilendo kabo dinala ko islama nyema o manka tigi toye o ba tigi welede katandama ka fo e watile saba kononanda ibika kafiriya minna tubi kabola nye tile saba dima ni tile saba dafara asagira adonna silamela fule na ma sagi ni islama nyema ba faga ka faga alimudu tare o kafiri sugu yere ko nyema o manku to ka balo mo chela o ku wele ka saratu de duma tubi tile saba kononana na ma tubi silama nyema ko faga ko bo mo shenkoro wala antum beninde ke ka o donka dresu e wa ko dafa al-ashiratu masaila tanna lanul muayyan fil qunut ni ya yiranna ko ambe mo kere len danga kunutula ni ya Sheikh Muhammad ibn Wahhab ka kuma ne bunu semino ko chogodi ako haja kharibu a konnin koye konnin ye kaba ko ede Muhammad ibn Wahhab yere ka fo ko daga ranka mo kere len danga kunutula konnin ye kaba ko ede munna ako fa in arada al muallif rahimahullah anna hajan amrun waga summa nuhiya anhu fala iskala ni muallifu kala nyini tunyede ka funnin koyin kera cide nye mo kere ya ka danga o kofi ala ya balala akunna ya sura kala nyini yode nyagambite wa in arada annahu yustafadu min haja jawaju lanil muayyan fil qunut abadan fa haja fihi najru akum minna ya sur muallifu kala nyini yede ko abe faida ta ni hadisala ko adagara an kan mo kere len danga kunutula bada wakati be fa haja fihi nazru shikabe ni rola
kolo siri bo yoro de la lianna nabiy sallallahu alaihi wasallam nuhiya an zalika parce que cidem balila odela laysa laka min al amru shay'u hadisan yire kono ayen yire kono cidem balila odela hadisan yire kono donc na kala nyini ye tumyede na kala nyini de ciden nyake o ko fi ala ya balala o be fam iskalute mais na kala nyini de ko be dalila kenin ni nya dagara ikam mo kere kere kunutula ka danga shikabo yorola parce que ciden balila odela الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الهادية عشرة تنكلنا قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه تيدن قصة تمام جناك وأنذر عشيرتك الأقربين نين على كوي بري مسرو بغا بغا وهي أنه لما نزلت عليه الآية تمام آية جينا تشيدنك نادى قريشا تشيدن قريش كانكو أيو ولا فأما كوتا غربالي لا كوبي غربالي ولا ثم قصر وكوفي أيام مغودو كركريا أبينانكو أتنموسون أدموسون فامتثلا امر الله في هذه الايه تشيدني على كنيامرو كلا بوتو كاكي ني ايه كونو دونك ني نيايرا نا كوني على يا تشيدن نيامر ني ميني ابي كورتو كاكي ام فانا كاكي او تشو de lanka تشيدن لا دغني اوي ni تشيدن نيامر ني ميني على يا نيامر ني ميني انشي كو انكا شيكو بي فيمو فنا انكنا ماكوروني كولا انكو كده ni balili fendero anka toy ani fana anka welelin anka dawa anka damina bal masuru baga bagalila ise ko hakke tuma min ninkera afora ire wawu dola cide nyele la safa kuludeka pour beka kamme ayele la safa kuludeka fo be pour beka kamme fo addo do ko ma ko fato addo abula bi ko ma fana tabbalaka sha'ir zalika al-yawm ali haja jama'atana ko bone be halaki be eme an fara nyogon ka foyi kamani ninte bi toyimbe bone be halaki be ema an fara nyogon ka foyi kamani ninte ado yere do ko fato de do mo be mo fara nyogon kabila be fara nyogon kan nin kama parce que tuma me ayen jigina ka yokureshi be de wole ka kabila be de fara nyogon ka kayele safa kuluka tuma me ayen nin fo do ko fato yere de الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن تبنتم باك يرو من فراك جاء الشيخ محمد بن وهاب يريودو أكو الثانية عشرة أكو تاني فلانا جده صلى الله عليه وسلم في حاجة لأمر ko ciden ka sobe nin koy na yen nin koy ke asobe ni nyamarin kala ya nyamarin minyete ka kabila imbaga baga ayen nin koy ke asobe bi haythu fala ma nusiba bi sababihi ila junun koma nyafu chogomi aye feinke komi aye feinke fo akeli sababu la de uya dambi kata fato yama tellement ka ye koy mina sobela ka keni sobe ayake ke chogo dola yere fo uye chide uye fato ya dambi katama ayu istihaduhu sallallahu alaihi wasallam fi haja li amri chide nya akayire jijab min kennin koyna ka keni yere jijab min yede o sababu da fi haja li amri o sababu la de fo ye fato ya dambi katama بحيث قالوا إن محمدا جنة تمامي كو كو تشيده كو محمد كو فادونا لا كو فادونا محمد لا كيف يجمعنا وينادينا هذا النداء تقولي محمد با أنفر نيغونكا كان ولن وللي سغلا نينكوين كما فادونا محمد لا كوي وقوله ني محمد بن وهاب كو أكو
وكذلك لو يفعله مسلم الآن أو أبوك وكلنا هل الإسلام من ينين كسيسا أي لو أن إنسان جمع الناس نمغو دوسيسا نمغو فرنيونك ثم قام يهجرهم كتهجر النبي صلى الله عليه وسلم وكفي يجورا وباكي كوب بغا كومي تيدين يكا كبلا مغو بغا مغو تقومي لا غالو مجنون وبافو يمكو يفاتوي ekate ika kabila mo ika be fara nyogonka ika kabila be fara nyogonka cidenya aka jama baga chogomi ifana kajo ke ka kabila mo baga o chogola ha ku ewa katu ku wele kata tauhidi mo ku wele kata alama ku baga ko mi cidenya ka kabila baga chogomi e ba fo ko fa donna la sisa nu chari la ubeti wo fo gero la ko bi ko ni ko tumbe afoda tumba kede ko bi da ya beke e ko yum ko ay kabila be faranyon kanya na kuma sobe do de babulo atara jo an kunde la ko ba an waju depuis im wolo an be islamiya la do bo de fo e wolo la kan soro islamiya la e wolo la kan to kalana ka kabila be de faranyon ka bi ko beta an baga ko be an wole ko fa donna la o de beke ni mo min jora sisa ni nyogona kake kam mo fara nyogon ka ko baga ko lasira alanye ko mi tirenya ke chogomi o ba fuma ko fato illa idha kana mu'tada inda nas uno semenu ko fonna kera na yasro iyake jama chela mo munun kallada do fo ni yasro mo kallada do qala ta'ala lako وتلك الأيام نداولها بين الناس parce que la ko qur'ana kono ko dian katile munu fulenenye ko alubu yelema mugoni nyogonche abese ka ke mugo do kala dala ni sugu ibese ka ke foitala fona ya akera wede menna ma ko yewa ma ewa kidenye minke aka kabilala mugo ni ya ke sisa ba fu ma fato fona ya sura au benyana ma ya yoro la da bede وقال تعالى لك يقلب الله الليل والنهار على قلب سوني تلو يلما دي سوني تلو بسكا يلما نيمبسكا كاي مودو كلا داي مودو بسكا قبل بي فرانيون كا كاو باغا parce que Allah be tile ni suni tilo yelema da beseka ke do kala dala na kera munu la dala ni yake ay fente etala men ni otewa fato ya be dambe katima fa haja yaqtalifu bi ikhtilafi al bilad wa zaman ni fonko nyogonya ni ewa fonko nyogonya li beseka kala mana dugu te kelenye wakati te kelenye chogomi donc ning fana falem beseka kala abeke seka ke mo kan do kala dala ben ninge fentala komu dugu te kele chogomi wakati te kele chogomi ko fana be nyogon koro chogola summa innahu yajibu lil insan ako kofi wajibira hada madenka an yabujula juhudahu wa istihadahu fi da'wati ila Allah awajibile mbe hada madenka iki ka yere jija beke ani ka istihadu ika beke dawala kata alama bil hikmati wal mawjati al hasanati ni kodonya ni wajuli chogonyuma abe hada madenka iki ka yere jija beke ani ki ka chesri beke dawala kata alama ni akeni hikma ika akeni wajuli chogonyuma wan nabi sallallahu alaihi wasallam قام بهذا الأمر ولم يبالي بما أرمي به من الجنون تيدن جورانين نكوينيه ويفاتو يامين فوكا أمام مكو دولايره أمو جاتير أمام مكو دولايره وياكا فاتو يامين فأمام مكو دولايره أجورانين نكوينيه لأنني من هذا مدين فنا جوني داوي بالحكمة والموجة الحسنات يدو سكون قلسلين كوفي كاكني حكمة كاكني واجولي چوكو نيوماي parce que hada madin ko ni nyana chogo kisite hada madawna me ekkelen ko fe yiddu sun kala sa alay yi kaddawa ke bil hikmatu li mawjati al hasana awa fato ya be fo ika galo be daika ko be foye ifana kani ko la jola kano jate yere ko mi ni ciden jora nin nye fato ya min fora ya ma jate yere awa ifana kake o chogola ika dawa ke bil hikma wal mawjati al hasana ko munum be fo ika nu jatere kani mako dola
had mo site saka hada madawun jen soro imamu na safa yode fo irida nasu qayyatu la tudraku ako hada madawun jen nyini o ye da minye ko mo sito soro hari mo munun te tawhidi fo te saka tawhidi fo afo chogo nyumana sunna te saka fo afo chogo nyumana ute saka bidiya in kele ute saka shirku kele ko pasgembe jama minna ninye tawhidi ko fo doro unyabe kumun koro wala nkap kuma chogola ndia beto mo la chogomi mo nuso ndiale beto nkoro chogomi ni yoke iba soro yoronin kele eye tinya muni minke ka tawhidi mu idesera ka shirku perpere latige idesera ka bidia perpere latige ni mugo don ni sonjari koriba soro yoronin kele mugo do fana be dimi koro parce que bado ye tinya jenge donc o de atu imamu na safa ko hada maden je nyini hada maden je ente se ka soro mugo ki jija doro ika alaka je nyini mi hada madun sago nu je nyini wote se ka soro o de atu amba ishe tutumami muawiya kera nyemai ayelle tiri chamba ishe tumo bebe na nin kitabu kele abonda ubena akwamba ishe tuma ko washi akando kenye me kana janyade amba ishe to yelle tiri sabe ka foli kofe ako qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iltamasa irida allah bi saqti an-nas aradi allah anhu warda anhu an-nas ومن التمس يريد الناس بسقط الله سقط الله عليه واسقط عليه الناس السلام عليكم ورحمة الله عائشة اللتر داتو أكو تشيدن كو نمو مني على جيني هذا ما دون كدمي كونو نبي كما دي فو نبي كودو دي كي على بجيني مني هاري بيكا دمي كورو كو تشيدن كو نمو مني اوكي على بجي كورو هذا ما دون دسكوني على دي تايا بي هذا ما دون جي كورو meni mugo minye hada madewun jende nyini alaka dimi konona la min bebe mugo la do mugo man ne ko fo kasoro mandi alahi ala be dimi koro abe mugo fana la dimi koro hadisan na cogodo la munun tumbu tanu folo la de ubella bakilla gosi antum ba ko me sisa afana be cogo mi ewa abe atara mo do nunu de sagofe wala anga joni ni ko nyanka dawa ke manya fo cogo mi kafara ka kono ko mi useminu ya fo cogo mi abeke bil hikmati wal mawjatil hasana o ko fe ni kuma munu ni tora munu ni soro ikani mako dole ikani ko la jawlula الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب الخواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. أقول الثالثة أسرى كم مسألة تاني سبنا قوله للأبعد ولأقرب شيدين كما كم جونا كم غسرو لا أغني عنك من الله شيئا شيدين ني قبلا ni min ka jaw kabila la ni min ka suru akuma ndese ka foy nyauma la fe akam mo janna kam mo surube akunte sika foynya awma ala fe sadaqa rahimahullah ni ne bunu semul ka kuma de ako sheikh muhammad ibn wahhab ya cinyafo ala kan nema fima qala ayem min fo ya cinyafo ala kan nema fa innahu idha kana hada liqa'ilu shayd al-mursalin bon ninni fo baga kera ewa cidon nyemay ambeta Muhammad ibn Wahhab ka kuma imbedda falen fo ako hatta qala ya Fatimata binta Muhammad la uqni anki min Allah shay'a fo ciden ko Fatimata Muhammad de muso ntese ka foy nyama ala fe fayda saraha ni ciden yin nim bange kaninjeya wa huwa shaydul mursalin
ciidon be ñeema yaale de bi annahu la yughni shay'a an shaydati nisa'il alamin ako lete sika foyiña jiya ka musow be ka ñeema ciiden be ka ñeema ako ate sika foyiña jiya ka muso be ka ñeema ma fatumata jiya ka muso be ñeemay wa amana al insanu bi annahu la yaqulu illa li haqqa ni mogo min yen nin do mogo hadamade illi manana ye fana ko ciidente foyi fo ni ciñate ni ciiden yen nin fo ciidenw be ñeema nin fora jiya muso be ka ñeemay ni mogo min dara la fana illi manana ye ko ciidente foyi fo ni ciñate ni yen ni lajje summa najara fima waga fi qulubi qawasi nnas al yawma o kofe ya lajje hadamaden munu ye mogow ka mogo kerekerelenw yɛrɛ de bɛɛ de mogow ka mogo kerekerelenw yɛrɛ n'i ye ulu fana lajje min binna ulu fana dusukun kɔnɔ fulankafoya wula tabayyana lahu a bɛna bangi ye tabayyana lahu terku tawhid wa ghurbatu din tawhidi toli bɛna bangi ye ani diina ka tungarankeya bɛna bangi ye n'i ye mogow lajje bi ciiden kan nin fɔ fatumata ye n'i ye nin lajɛ ni mɔgɔ min fana dalen bɛ ciiden ka kumaw la ka hadamadenw cogo lajɛ bi minnu yɛrɛ ni hadamadenw ka mɔgɔ kɛrɛkɛrɛlen don kunfin ni mɔgɔw tɔ tɛ dɛ hadamadenw ka mɔgɔ kɛrɛkɛrɛlenw dɔ bɛ k'u lajɛ mun b'u mu dusukun kɔnɔ bi fulankafoya la n'i y'o lajɛ a bɛna bange ye ko mɔgɔw ye tawhidi tɔ ye a bɛna bange ye ko diina ye tungaranke dɛ o de y'a to ya tuma bunu semin ye nunu fɔra ko sadaka rahimahullah a ko muhammadu bin wahab ko a ye tiɲɛ fɔ ala ka nɛɛma a ye tiɲɛ fɔ a ye min fɔ fa innahu idza kana hadha alqa'ilu shaydan lil mursalina bon nin kuma fɔ baga kɛra ciidenw bɛ ka ɲɛma wa qalahu li sayyidati nisa'il alamin awa a y'a fɔ fana diɲɛ ka muso bɛ ka ɲɛma de ثم نحن نؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا لحق وكفي أن دالين بالا فنكو تيرين تفوي فنيتشنياتي وأنه لا يغني أن ابنته سيئا كو تيرين تسيقى فوينا دموسوما ألفي تبين لنا أبنا بانغاني آلنا سيسا أن ما يفعله قواس الناس تركوا للتوحيد أبنا بانغاني كم مغكركر لون دوبي فمينك ko tawhidi toli de do ambeno do bena banganye ko mo kerekelen do be fendo ke tawhidi toli de do li annahu yujadu unasu qawasu parce que mo kerekelen do be soro mo bolo sisa yarauna anfusahum ulama ulu yerebu yere jate mina doni ke bagawde wa yarahum man hawlahum ulama mo munu fana bu kerefe bu jate mina doni ke bagawde wa ahla litaqlid anu ugu mina mogo ye mogo munu ni mogo kanku ladege yed'una ar-rasula sallallahu alaihi wasallam li kasf ad-dur min ni mogo munu fuleni ni nulu yere bu yere jate don ke bagawiye munu bu kerefe bu jate don ke bagawiye fana ko don ke ba munu mogo kanka munu ladege donc iba soro ulu de be ciiden wele ko ciiden ka geleya korta ka bo uluka wa jalbu nafi aw ulu de be ciiden wele fana ko kan nafa do soma kana uma da'watan sarihatan wa yuraddidunaha wele limin fana be kenede ka uba fo ka takana sagi fana o te kaba ko ya o ye kaba ko bele bele bade donc o de ato balmon cheikh mohammed bin wahab ko na ye kitabu tawhidin kala ube kallameni hakliye aba akakuma do fo duraru saniya kono قال الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله والأمي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين ni mogo yenin tawhidi kala ncogo nyumana ube ya lamme cogo nyumana kana kala yerede Muhammad bin Wahab kambe ede maniye tawhidi famu ako tawhidi tigu ka kalambali ko abese mushriku ka doni ke baga bakele dema
tawhidi tigu ka kalambali abese mushriku ka doni ke baga bakelema ama fa abese doni ke baga ulade ulama haula'i almushrikina mushriku ka doni ke baga tawhidi tigu ka kalambali kele akele mbese ka ewa mushriku ka doni ke baga bakere abese ula tawhidi doni ke baga do ha ni tawhidi do jombe se ka jo enye nin kuma be doraru saniya kono o ko fa ba fo ka faraka kama qala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun alaka kele bogo de se bagade wallahi nim mogo yen nin tawhidi kala ka famude ki dusukun kala se ka jonay mogo teshikila mogo tese ka joyine tawhidi tigi kun fi kalambala kun fi koroye munye minye tawhidi lame tawhidi karamo nyuma bolo abese mushrikun ka doni ke baga bakele dema anyogona kera nyere ka jamana kono mba dugudo mba tigido banni do de kera uka sira jugu tigu do nana salli suyinka asallira ka jamaina ko abanna ko suka mugo maya hakili sigi ko donar janna ko karasa sallira ka kaba ko au ka hakili ka sigi ko mugo be man ni nyona soro de ko abe ar janna demiseni dobe adella kana bamako de doro sugula an kan maraka dirso ya lamme wanjiri asirata kale aqrabina ni ayat tawsirat dirla ka biyama anya hadisa min kala anya hadisai aya lamme ale taro dugu de la doro ninkera aba nyaga malaw be hakketo nyama kalo kala gosilitere demiseni nyama kala de su turale pe uyen ninfo jama be nyana ewa ako jama ko ne makala de me doni ke bago ko ciden ko aka demu so ma ko lete siga foyi nyaay lagara aw fana ko konni sallira ninka ko be janna ndella ka me fana ko ciden sallira abdullah ibn ubay ka ko me be jannaba aw dun ko konni sallira ninka ko be janna aya bugo dugu tu sigila ko ay ate bugo te folo ako karamo be mori ube yala ye min fo abe ubate ni tinyate ate auna chede abe nena che na ye soro min aye min fo tala tinyate ate mugol to na cha be ne dugutugi de na che min na ya soro ye min fo abe ate bugo koy aw akomore aw sigilen fule chokoro mi nya fo nya kala na unyere ka dude kono mi afatura sisa arhamahullah chokoro ko karamo munum be ko ayemi fo tinya de ante se ka fode sino ayemi fo tinya de do awa duguti ko mo kana shama de aya toy me afa ko danga de ibenne to la wa danga de ibe to ine nawo aya de kwa kana masibasha nema faya ge donc nin tawhidi na famuna na famu chunyumai kalambali kele abese mushriku ka mo ba kele de man ko doni ke ba kele de man may hari mawlidi ko la ya ambe tawhidi ko munum fo nu tara radio soso la demisenu te munum fo fatu te kuma munum fo beta wuludo fo kubu yere defa noe abete deseya sina sunna mo ire ka kuma ko sunna demisenu sunna ma korbo ma kuma wire foforo demisenu yaw bila fato kuma foda ni sunna karamo kuma no fa be cogodi anyo na della ka ke almamido abian ka dirsullah mi harimbe kuma min fa ba me o ka dugula alede nana ni sunna jamaw do tugura ko awa o ka yoro mo ko no kulu teso ubeka nyema ye munye uyu wele katai ku kakkar muri alimami be ko alimami bawka be wele ninni akan naibu fuladoro ana kan naibu anini mugo min taru bila ako depuis sogoma isigira kumala ko unana ni sira kuray
ko mogo te sura kura min do ulu yu ka karamogo bawde wale kana ni sunna karamogo doro ana kan naibu ewa anin ewa sabana anin min ewa min ko ay nin ko inteke neko o fana ye ewa nyema inka balima suru do e wutara nyon fe depuis so mo be nyona ko salle fana sera nun ka karamogo ye ninfo sunna karamogo inkele abu jabi nu ye minfo abu jabi salle fana sera sirama sorobolo la sara sera sirama sorobolo la sara ko fere usallira usigira o fana do be u ba fo munu mako jon iya do lu de ka farika kuma do fo jamatigu ni fe unya kateme mo beka ewa ako jamama ako ne min famu nin ko ina ako wahabiyau ka ewa demisenu de fulen nunye wahabiyau ka kalandu de fulen nunye depuis sogomo ni an ka alman bonan ka karmo baw be nyona nyama sor ni nunun karmo na na nyate sor ko ina de ati nin ko inda tugute wahabiyau ka kalandu de fulen nunye depuis sogomo an ka karmo no be nyona ma nya soro ni nunun karmo na na te bede ako kuma banno yoro de la koy kuma banno yoro de la ye kuma chari o yoro de la alaka hakiman dama tawhidan ka kala ka famu ode ato bunu seminu ko o kam mo do be karamogo u ba fo munu makaramogo yere bu yere wore karamogo ulu jatela mo kanka nunun nomina ulu yere de be ciden wele ko ciden ka geleyata ka bo ulu ka hera sama kana uluma kene ka fana ako misalila aku uka baitu dobe ya akramul khalq ya akram al khalqi mali man aluju bihi siwaka inda hululil hadis al amimi nimbe burda kunu al burdatul bushayri safaha kemen bisaba ni kele kata kemen bisaba ni fula bushayri ka burda ewa nim burda de tunye kalambe kalam fembaye hari anka kidimi kalawna sungalo mugani wolon fula nu ba fo kidimi kala ni nim burda makala yoro me ama foyike kasoro foy tala ni shirkute aka baitu ye shirkude kafiriya ni shirku nim baitu be nin takana sage ya akramul khalqi ko ewa min kabbo dan fembeye mali man aluju bihi siwaka mugo shitembolo bin sembe minna ni ete inda hululil hadis al amimi ewa ni jinya kam masibo kura min nana ni balaw min nana sembe yoro timbolo ni ete ko cide alateya ala be mi wala ko ni balaw ni masiba ya soro sembe yoro wore shitembolo ni ete ala be mi ni nye shirkude ni mbaitu ye kafira ni shirkude ni mo be ni mbaitu fo iba korodo idara la fana ye kafirde nyawdi ato ye shew salif fawzani nyini ka yala busairi akabaite nuna ko adowe kafiriya de mushrikaro kafiru do wa akante saka fama kafiri parce que anta do yen nunu fo ka daminka hoja jora ka anta do na ye kafiru kuma ko ni fo aye mushriki kuma fo me ante saka fo yere ma kafiri mais ni mo dara ka baitu nununa ibu kordo daru la ye kafiri wa ghayra zalika min ashirk anin nununa nyugona fulan ka fo yawla wa ja unkira alaihim zalika araddu ala almunkir awa ubin fulan ka fo ya kuma munun fulan ka fo ya bara munun ni mo min araddu ku ka fana ulu fana be araddu ke min nankarali ku ka ube araddu ka bi annahu la ya'rifu haqqa rasuli sallallahu alaihi wasallam ube araddu ka ko ite ciden ka hakkedo wa maqamahu inda allah ko ciden ka joyoro ala fe kito do utero fo sunna mo ya kute ciden fe ube adona kanto nako ya muhammadu bi jay muhammad ne kuma na fe ay ala ne ciden be klenye sa ala ni ciden be klenye sa kana fo ko be ko geleya ubeta nunun de fo balimo aw nunun fana de be munna muhammadu wa hum qawasun nas parce que nunun fana de mo kam mo kere lawnyo bu jate don ke bawye bu jate karamo bawye bu jate nyema bu jate silama nyema bu no fe wa annahu sayyidul kawni
وبافوية إتى محمد كحكدو إتى محمد كمغمنا ككرمنا جويرو ألف وأنه سيد الكون أو فيمو في الله يفيمو في إنيا بفيمو في بنيما دي محمد وما خلقت الجن والإنس إلا من أجله جنني هذا مدى مدى فوي كما محمد صباوته وأنه خلق من نور العرش وبافكم محمد دارا كبول لا رسول نورو دلا ويلبسون بذلك لأمتي على لأمتي وبين نونون دي كي كاكم فيو نيغامبي وبين نونون دي مشركو كاكار مغو دي ننكما سوغو نيكو سوغو دي بوبولو بكم فيو بكا كنيغامبي فيما بو تشيدن تشيدن كابونا نونون تي تشيدن كاكرامادو تي تشيدن كمغامادو وبكم فيو نيغامبي نونون دي فيصدقهم الباد لجهلهم دو فنبو تشياتيغيا uka jahiliya kama munu nye jahiliye uka jahiliya kama ufana buchi nyatigia walau jaahu man yaduhum ila tawhid la mustajibu lahu ni mu'min nanu makubu wele kata tawhid ma ute jabi lianna sayyidahum wa alimahum ala khilaf at-tawhid parce que uluka nyema anu ka doni ke ba alay be tawhid tanaka ulute jate yere parce que ulu bolo minye ulu ka nyema ulu bolo minye ulu ka doni ke ba o be tawhid kayre ولين أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ala ko ni nana ni ina na mugoma mugomu ni kitabe diruma ni nu tamanse nanuma utetuko e woni musiki kuntigo benin togodela ni alaka aya nani ye hadisa kale ko makotala unyabu kajinya de la dro katam muso korbaw trompe katacce korbaw trompe wudo beta yuro dola demsen fitini abeta sigi ayina doumina karsam moden nana ayina doumina muso korbaw nu ka woru bena ama muso ka fulaw kata ko wori mina demsen fitini ko ebe do ko ye e muso korba sambi wolon fula sambi sigi e ka doumi ma fenya demsenu ye eni alaka suru eye shi hakem minke ala bato ni demsen fitini samuga sambi saba ebeni ka wori du ode ma ko ka dowke na ya sura laka jonyuma yere do sa ube ewa karsako akwa ka janto akata sirai nadro ko yomale kama do ko alebejo au be kuro abese fana karsako abejo au be kuro abese fana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ninde be an ka jamanon kono yala an ka jamanon ka doni ke bawo kanka daka shino woninka o kanka ake jiri kan funi qisa foyi ani yele kuma foyi rejo soso kan ninka nimbe jamana kono me ni mo min ko ibe nin dawa sugu ke mo wore tikele de ulu munumbu dambe kata asunna karamo mu ya yere ma nubu ukato nonu ko nulu yere de be ekele parce que ni tawhid tigi genna yoro mi ulu beta sige ka der sudi embe ala ta fote ka welele ke kata tawhid ma de ulu ba ko ko mo kanu bo sunna kono mo kana fo lu ma bidiya mo ka soro ni mo min be sunna kise fo yoro mi be tawhid fo yoro mi no genna yoro mi beta sige ka der sudi e mu nyesa aw ye mu nyesa nin jamana bella halamina hamisi man ka ke malika karamo na ka doni ka bawna ka sunna mo la ka wali ke kata tawhid mate shirku fule ka jamana wuli u yettilin ko keni chokorba beni kumfin beni muso korba be ko ka woru minu da fu u yesam be ke feti yesi sare u ya bocci den ka denkundira be kele bake ka yere ka denkundi kriye sanyelema hari mo min ta kam go folo do ka kaburu yoro do abeta kaburu do fura ko dila ka jara kriya yere chokorba ka wori mina muso korba ka wori be mina konfiun ka wori be mina aw doni ke bawo aw be munna jamana ko nabe mi atara kala karanyoro wula aw yere sur dugutoro do majisitere do kireji do abora nin jamia masinana abora jamina ma jamia wore fode mugo tara kala madina ko ni jamia la uyetta huri ni sunna ni salafiya de kala ila e nana e fosira kabola komi e wasabe bo aka foro ko la chogomi
atara jamana wore ka karamogo ani jamana wore ka doni ke bago atara wulu ka hakili nauta ayi kala na yoro mi saudi ya kala tauhid minna u ya kala sunna minna wa kala salafu ya minna fo sira kabola yo fili u tafi hari ka saudi karamogo to fuye parce que ko tauhid ka gela wulu be tauhid de fo wulu be sunna de fo wulu be salafu de fo tafi hari ku to fuye wulu munun kala naide mo sima jugu saudi ka kala nyoro na ka karamogo na kubo illa marahim rabbi fo kele munun bola kulago su betule beke kulago su ku sabute mogo bu ka kuma wala kale u betile ke lago su ki sabute de nunu ye yo mogo har min budo ula nu ko karasa ibado he o dirkita teri de sa o dirkita teri da ka kuma ka gele mogo wereten non fode munun ko ulu e sunna kramo yede ko ulu be tawna de ko dawa ulu be dawa la kata sunna la ulu ka kuma en nunu ne ka kuma en nunu ne alaka hatimman mamuru bunu habunu nu ya kenun code la mugo kala ni madina ka jameo nu ye dogotoria usoro ube jia jamana la nu taru ka jamana la ayata be jatemina abeye nobo ka jamana na fo awun taw la marahim rabbi har do sigilen fula ya abe gabo de ako gabo udem munun kala na saudiya nu nana ako kercew tumbe silamiya sabuta wiya fode ko silamiya sabuteli akadabila asigilen fule udemu num kala na saudiya nuna na wiya dina joye awunta ulu debe dina shembo akoro kadina shembo akoro kadina tigi shembo akoro tawhidi wele law kelaw puruku ku sinsi ku deme wi shembo koro de katamu go wore de sinsika mais alaka dina te sala de alaka dina te sala munun ba la seri la be se ku la jarabi mais ko aw de be se nin dina na ka sunna ko kariyawa ko aw be to munun ni aw be e wa hada maden sago fo minna ko o de be sabata aw bolo jamana kuna te kede wa in tatawallaw yastabdila qauma ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ni nyala kallahi du dew ala kunna aw ya ko dinne ka dina ciyama ni ala benani mogo were wuye munun kawsa wuye ulu teke koma wunyugo ala ko ke jamana yinye summa innal mu'mina atifatuhu wa mailuhu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam o ko fe mu'mini akakkanu ani akaddu sukum milale mbe mile kata cide ndam amru la yunkaru o yekko de kominten nakar bunun semu bake kam fo munna u bake kakum fun sorode parce que Allah ya hadama de kelenke ciden kanu ba beddu sukun kono al beddu sukun be mile kata cide mo goto nan karya odi ya to bake ka kunfun soro nu ye ciden kanu fo doro ba na tira la kunfinna parce que ciden kanu be beddu sukun de la odi ya to bu soro lakin al insanu akum hadama de la yanbaghi lahu an yuhakkima al atifatan mais amanka hadama de e ka kanu iko ode ke kiri fenya ka kiri tigenoye bal yajibu alayhi an yatiba ma dalla alayhi kitabu wa sunna hada madin kani ka kanu de ke komi dalila ni eboko ko ebe min kan doro nin ka de doro ni o fora doro ebo de ko hada madin kana ka waye min wajibilen be hada madin ka tugu dalila de ko alkitabu wa sunna alkitabu wa sunnatu Qur'ana ani ciden ka sunna yikanda kata minna tugu ode ko wa ayyadahu al-aqlu sharihu as-salim ani hakili nyuma ye min sembentiya ani hakili min jelendo akisilendo ye min sembentiya parce que ni Qur'ana ye fenfo hadisa ye fenfo hakili nyuma be abeba sembentiya hakili man bebo sembentiya mina subuhat wa sahawati hakili min kisilendo kabo subuhauma hakili kisilendo kabo sahawatu nindungoma ni delila fora Qur'ana ni sunna de dro hakili man bo sabati abe fanga do makwa aw ma jamana ye tawhidi munum be tawhidi kuma fo ko afem bena amma tawhidi ewa idrisu munum beta ani don kama munum kuma mu beta amisa su benama awelelu benama don ke ba netumbe karamo chamal lamede me dupenya ka tal lameli damna ne ya bebla hakili nyuma ni delate nyogom bilaw
uba fode ko har kunu do boray a bora France nana fode la ya ako tiya la ko ikader su ne sankelen de ken ni ka bokal nana ba effacé sankelen ko ni maraka kedo de be baraka nyogo be France si sotela abe ikader su cinema sankelen na ya cimba effacé ta lamme donc len de ko ni ate décourager ate sege ate dimi ijon ka lamme bi ko alaya lamme li minke ako karasa ni ndersu sankele chinyala iba chinne manne ba efase bije nya lamme kuma munum be foyi ba fo ka girim mare ke me ka fo chinyatewa o yengaloyin ako ale tunte ta misirila har bekenu do ulu beta kafe dera ka iwa tile beke joli la kafe mini mana kuma fola mais depuis ayer donna dersu lamelila folo la ani misiri sera de tumba ni misiri chateta mais si sani misiri ka jabe mobile de ta kata misiri la atunte salla ka bara yoro la sisa ka abe bara yoro la be salli awa ko to nyogo man tumbe kafe mini mana kuma mina dabila la nefede neta wute tuguni koy amana kuma fo o dabila la nefe cinya nyode fa ngo cinya ni hakili nyuma te nyogo bilade sahawate hakili minna subuhate hakili minna ni cinya fora qur'ana ta fora hadisa fora hakili mba sembentia a cinya la ninka gele nese ga ke me cinya do de me jiri kan ni naga kan ka hada madawun jenyini ke jamana kono ala kan kisi kantanga wali haja na Allah subhanahu wa ta'ala kuffari ninde koso ala ye sangat ke kafiru ka sangafu alladhina tabu ma alifu alayhi abaahum kafiru munu nu tugura fenko uyu hawu soro minna ala ye mun sangafu ye sanga juman fuye bi annahum la yaqiluna ko hakili de tula kafiru munu nu ko an wetugo fende ko an nyam fawu soro minka an betugo de ko ala ye sanga juman fuye ako hakili de te awla wa kalamul muallif haqqu bunu seminukum muallifu yamin fo tiyado faman ta'ammala ma alayhi an-nas al-yawma fi kathiri bulidani fi kathiri min al-bulidani al-islamiyya akoni mugo min yejjate minake bi niye mugo jate minabbi silamu kadugu chamala silama dugu chamala tabayyana lahu tarku tawhid wa qurbatu ad-din abe bangiye ko tawhid bilala abe bangiye ka fo dina ye tungarankede muallifu ya mun faye cinya fode ni ye silama dugu chama nye laje bi ni ye silama dugu chama jate mina bi ni ye silama jamana chama jate mina bi mogo be shirku minka be minka abena bangiye ko tawhid toraye abena bangiye ko dina ye tungarankede ala ka bo tungaranke yalla kuma manam ka jamana nunun ko na mene la hawla wala quwwata illa billah ambe ala delalaka hinna jamana inade ni sirat tige baga munumbe ulama usul doni ke baga jugu wode yato ewa sufyan ibn wayna ko man fasada min ulamaina fa fihi shubahu min al-yahud akun nan ka doni ke baga jugu yara akera doni ke baga jugu de ko yahudaw nyogona de khairul maghdubi alayhim wala dallina kacinya do ki bakake yahudaw nyogona wude do alakan tanga alakan kisi subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد المسائل 10 لعن المعين في القنوت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biya raba suye hijriya bakele ani keminani ani binani ani duru
شهر الجمادى الآخر من هجرة سانكالو ورونا بسوني وولون فلاناي ميلاد النصارى كجاتي با فلاني مغاني سبا سانكالو تاني فلانا بسوني ومغاناي أمبي داودا بغو مسجد رجاء وامبو كنو درسوا بالشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكتاب كنو كتاب التوحيد باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمبي بونداي مسائل ودلا بيا دامنا منا أي مسائل تنا دفو mais derisu temene masaila tanu konontona anjora ola uma dafa masaila konontona nyode fonko masaila konontona derisu temene anjora odela nko me masaila tanna de kalana me derisu temene anjora masaila konontona de la uma dafa anjora yoro juma ابن سيمي رحمه الله أكو كدواو كي كافر بيكا حلاكي أكو أيورو دي كانكا كولوش كدواو كي كبور علاكا كافر بي حلاكي أكو يورو كانكا كولوش كو علي تكنا ساقلي تردرو بالي بولو أيورو لا أكو نيه نينفو دو بيسي كافو كو چيدي نيه دواو كي مكانكا وكا ko alaka yusufu kasangele ma wolon fula nyogona biluka akoni mo minyen ni fo ko ni mbese ka kedere la ko ibese ka kafir be langala ka kafir be ibase ka be danga ko alaka be halaki ako ibese ko jabi ka fo chide nye maka kafiru danga ko ala ku korode anu uka halaki ko kelawunte o ko fi atara qababu fanaka asiru la ni qababu tumami kafiru ya mina akwa allahumma ahsihim adada wala tubqi minhum ahada ako dobe se ko fanake dere laye ko qababu ko ala iku ka ubeka jatumina ikana foito mo sito ula ko qababu ye mo munun danga sani sanka yelema besara me akon nim fana be se ka jabi ka fo ka babu ta ibasoro sababu kere lendo be ani fulana ako ka babu ye mo hakke wudo de danga kafir bete ako fana be se ka jabi ibe se ko jabi nowe ako fana do be se ka dalila ke fana wa fihi aida insa hal hadis amma ninde kala do ako abese ka do o derila wala fana ni hadisa sahara du'a'uhu ala utubata ibni abi lahabi ciden ka danga utubata ibn abi lahabika allahumma sallit alayhi kalban min kilabika ko ala ko ciden ko utubata ibn abi lahabi ma ko ala ikika ulu do bilala فيه الدليل على الدعاء بالهلاك قد دعوا بيننا الدليل بيننا قد دعوا كمغوكا كو هلاكي لكن هذا على شخص معين لا على جميع الكفار أكون من فنفلن نين دعوا فنكيرا مغو كرندن دكا كافر غروبالوتي نين فنكيرا مغو كرندن دكا كافر غروبالوتي mo utubata ka ewa hadisa min fuleni nye sosoli ba la donu ka bawnu nyogonche do yake hasanu ye do yake daifu ye irwa chama nananda do ko lahabi ibn abi lahabi do ye atoko ke mi chide nye min danga lahabi ibn abi lahabi do ko utaybata ibn abi lahabi do ko utubata ibn abi lahabi
من حديث أخرجه لحارس ابن أبي أسامة في مسنده. الحارس ابن أبي أسامة حديثين مبو في مسنده كما في بقية الباحث حديثين في بقية الباحث حديثين مبو فنكونو. وأبو النعيم في معرفة الصحابة أبو النعيم أفنى حديثين مبو أكا كتابو كونو في معرفة الصحابة. والحاكم في المستدرك حاكم فنى حديثين مبو في المستدرك. وقال الشهيه لإسناد حاكم كو حديثي سندو كو أسهلندو ولم يخرجاه من بخاري مسلم أبو. ووافقه جهبي فنا أي أبو ميني حاكم أيوب بن يغنيا حديثي سهللا. والبيهقي في دلائل النبوة بيهقي فنا حديثي أياك حسن في دلائل النبوة. وحسن ابن حجر في الفتح ابن حجر يا حديثي أياك حسن يفتح الباري كنو. والعيني في أمدة القاري العيني أمدة القاري وفني بغاري سره دودي عيني فني حديثين كحسن في أمدة القاري جيجو تنورنا بدور أنيكله. وسوكان في النيل أوتار جيجو دورنا بيسجي نونون تاو بولون نونو بنك بحثو دلا نيمينو بحثو كفراكا. وسوكان في النيل الأوتار سوكان فني حديثين بو نيل أوتار كونو جيجو دورنا بيسجي يرو. وسنآني في سبل السلام سنآني فني حديثين أياك حسنوية في سبل السلام ale fana hadisain ke hasanu ye o yoro la kata muga ani kononto kata ya jiju fulana bi kononto ani duru wala ni qisai abu lahab dendo de tumbe wakati be abe chiden nani dondola atara tumami ko tabbati ada abi lahab wa tabba waya jignade ko abu lahab ko dawma ko muhammadu balen nani ademmin fulen ninye atara do chidenka atara jo chidenka ka chiden nani ka qur'anan nani mimbe qur'ana jigi kan nani ka daji tu chidena ka kodi chiden ko allahumma sallit alayhi kalban min kilabika akonti ala iki ka wulu do bilanina atara fafe ako faman tara muhammadu nyanani min kadiye nyafo ka daji tola kana ako kurami danga de ako ayin danga ako ayemufo ako ma allahumma sallit alayhi kalban min kilabika awa konde mbe siraini muhammadu ka danga koro okonuna na doro tama do kera abu lahab bolo ubeta sami anin nin denke utara nyogon fe tama yorola kungo konuna yoro dola sira yoro dola ko fo anka shiya ujigna ye doro o ya soro mogo dobe yiri tuyun kono ye wulu sigilembe wonana ko arabu ko akwa wonana jigiyande ko ako ya ngora kacade abula bi hakili jigina ciden ka dangala ako jamama ani groupe min be nyogon fi ako ne kadde mamuru ka danga doba anno fe be shira korode am fule ka jigiro min fana ko wara kacca ko kana shira koro uyemina kolite ko cide ay ka denke ale ka si an chamancela an ka daka ka korala ka lamine warata soro ola su kora doro su donna doni doro wara do ngunana do fara labu labi ka jatige ka uyemina be dada nyogon ka ku koli ademmi danga ba no fe ale ewa dara minawun cela nunu fana dara kerefe ka kori su wakati dola doro wara nana ayube sumbute
ala de yaci a cira min na mosura panna a tara camancela a ya kankari iri waye do ko a ya ta ka boucela a kulona siya kele de doro wara ya fa no semino ko cide nye duwawu ke ko wulude ako me ala ye fem ciyama min ka juguni wuluye abo fo ka kuma warela ako wara cide nya dangani wulude me ala ye fem bilama ka fem ciyama min ka juguni wuluye donc nin qisa anya fo cogomi ni hadisa domba ciyama ya ke hasanuye donc cide nya dangate parce que bunu semna nyinin karak kuma warela yala kafiri minna tora jugoyara mugoka kunutu lambese ka dangala ka halakewa ako oho aya ka delila ke ninye ko cide nye utuba cide nya danga fatawa islamiyya uya nyinin ka ofanala ajiju nanina ko yala kafiri jugu ambese ka danga kere ka danga ka halakewa ako faranfansha bala ko kafiri minna ka tora bonya silamiyaka aka tora bonya na silamiyaka ayi silamu toro ka silamiya toro kujugu ako abe daga anko kafiri sugu danga ko ala ka halaki ako minne kafiri mi ne kafiri do ma ka tora ma bonya ka se o degere ma ako ambe duawude ko ya ala ka kanda duawude be ke oye ala ka kanda ako ka faraka fana ko mogo murtilendo kabo dinala ko islama nyema o manka tigi toye o ba tigi welede katandama ka fo e watile saba kononanda ibika kafiriya minna tubi ka bola nyetile saba dima ni tile saba dafara asagira adonna silamela fule na ma sagi ni islama nyema ba faga ka faga alimudu tare o kafiri sugu yere ko nyema o manku to ka balo mo cela o ko wele ka saratu de duma tubi tile saba kononana na ma tubi silama nyema ko faga ko bo mo shankoro wala antum beninde ke ka o donka dresu e wa ko dafa al-ashiratu masaila tanna lanul muayyan fil qunut ni ya yirana ko ambe mo kere len danga kunutula ni ya Sheikh Muhammad ibn Wahhab ka kuma ne bunu semino ko chogodi ako haja kharibu a konnin koye konnin ye kaba ko ede Muhammad ibn Wahhab yire ka fo ko daga ranka mo kere len danga kunutula konnin ye kaba ko ede munna ako fa in arada al muallif rahimahullahu anna hajan amrun waga summa nuhiya anhu fala iskala ni muallifu kala nyini tunyede ka funnin koyin kera cide nye mo kere ya ka danga o kofi ala ya balala akunna ya sura kala nyini yode nyagambite wa in arada annahu yustafadu min haja jawaju la